مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 شورای شهروندان کلبه پایان یکی از مکتب‌های کهن‌ترین شهر سمرقند بوده سالهای خوانشی خوانندگان صنف دهم A, B, V, G, D, Y زیاده از 200 نفر خوانندگان را معلمان زیاد سبق می‌آموزانیدند. من با گذشت وقت که 40 سال از روز ختم مکتب جانجان وقت سپری گشته است، امروز آنها باز به درگاه مکتب عزیز خویش آمده و صنف اولین تعلیم گرفتهشان می‌درآیند. حاضر آنجا البته بچه‌کانی دیگر صنف تحصیلی علم دارند. روزی واخوری همصنفان این پدر و مادران به صنف درآمده با خوانندگان امروز صحبت آراستند. ثانیاً به صنفخانه دیگر خوانشی انیخترش به صنفخانه فنی فیزیک درآمده لحظه های شوق‌آور این درس را یادرس گردیدند. با تأثیرات های زیاد در مکتب با همدیگر رسمگیری کرده خوانندگان صنف‌های یکمی A, B, V, G, D, Y راه سوی میدان باوقار ریگستان را پیش گرفتند. مکتبم نوری دیدگانم تو، مکتبم باغی به خزانم تو، مثل مادر محب و غمخواری، مکتبم عمر جاویدانم تو. السلام علیکم تماشابینان عزیز، بینندگان محترم، برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی شام سمرقند را آغاز میکنیم. من طور شما دیده ایستاده در پهلوی من یک گروه ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 شهر سمرقند ایستادند. امروز آنها زیاده از 100 نفر به میدان باوقار ریگستان آمدند تا که با همدیگر دیدار بینی کنند، با همدیگر صحبت‌های شیرین آرایند. بیایید ما با این صحبت‌ها همراه شویم و بپرسیم که آنها در طول این سالها برای پیشرفت جمعیت ما چگونه کارها را عملی کردند. باید گفت که امروز بین این ختم کنندگان انجینر مهندسان، هنرمند و آموزگاران، تدبیرکار و شفاکاران، راننده و معماران، راهبر و خادمان سودا و غیره به کمال رسیده در رشد مملکت سهمگذار شده می آیند. در پهلوی من جانشینی دیرکتور آید به کارهای تربیوی اخلاقی و عموما معلم فنی حقوق شناسی تاریخ نصرالله عبیدالله ایستادن. استاد میگویند که این صنف یکی از صنف‌های شوخ ولی یک سرغیرت بودند. بیایید ما در این باب از استاد پرسان میشویم. وقتی که اینها صنفی هشتم شدن، درسای من از حقوق شناسی، قانون شناسی، جمعیت شناسی و آدابنامه بود. با این 4 صنف دهم هشتم A و B و V از درس‌های آدابنامه و قانون شناسی درس داده بودم. شوخی گبدان و سخنسنج و سخندان، آرام، مهربان، همین 4 صنف دهم هشتم A و B و V من یگانت همینا با چاره ندیدم. همچون مؤمر دیرکتور آید به کارهای تربیتی باشم چاره ندیدم. چون که یک تیشه همین ماشگم، یک تیشه نینگم، یک تیشه امانگم، یک تیشه ولیگم، همش بچه مرین، همین بچه هم برین، نیوره ها برین، فرزندان برین، مهربان. آن روز دیداربینی، صحبت به خاطر آوردن لحظه های بهترین دوره های بچگی در میدان ریگستان تدبیر را موضوع اساسی بود گوییم سهو نخواهیم کرد. من 72 اگر مکتب آمده باشم، اگر 1972 بعد از 3 سال من همین صنف رابرش کردیم. من همین با تا 10 رابر کردیم. البته روزای نغزم شد، سال ترشم شد، دیگر شد. لیکن همیشه من پس سر کردم، من همین ختم کردیم همه نغز. البته من همیشه خطرم با خیلی سکس اولم گذاشتم و این جشن جنبش شد دنیا کردن. لیکن آنها همیشه در یاد ما، در دل ما هستند. هیچ وقت فراموش نمیکنیم آنها. خوانندگان این صنف‌ها از این آبادی، شکوه و شهامت میدانی بی‌تکرار در عالم یگانه ریگستان خیلی هم سرفراز بوده. شکرانه ها می گفتند که سالهای اخیر با سروری پرزیدنت اولین جمهوری ازبکستان شادروان اسلام کریموف تمام ولایت‌های جمهوری به خصوص یادگاری‌های تاریخی پره از نو تعمیر کرده شده. امروز هزاران نفر سیاحان شهر کهن سمرقند را دیده می روند. ما خوانندگان صنف دهمی A با دوام ما B، دهمی V، دهمی G، دهمی D، دهمی Y 6 صنف در این مکتب یک جای خونده بودیم. همه دوگانه های آخرای هم صنف موی معلم موی با امروز جشن از تحت دل تبریک و مبارک باد نموده. با اینها عمری دراز، رزق فراخ، خاندانشان به خیر و برکت آرزومندیم.
тантанаҳои вохӯрии ҳамсинфонро ҳамсабақон дар толори тарабхонаи зилолбахти Самарқанд давом доданд. онҷо низ ҳар як ба сухан баромада дар бораи лаҳзаҳои беғубори бачагӣ, хониш, ҷараёни дарсҳо, муаллимон, иштирок дар озмун конкурсҳо, лаҳзаҳои хандаовар ёдрас гаштанд. албатта хотири гузаштагонро пос доштанд. ҳамсинфҳо ҳар соҳа ба ҳар соҳаи чиз ба вилоят ба бисёр кор мекунанд. яъне ҳастанд ҳунармандо, ҳастанд соҳаи иқтисод ба соҳаи фермерӣ ба бисёр хурсанд шудем. якчанд нафарашо то ҳатто нашинохтем. бисёр рӯзи фармонда, бисёр рӯзи хуш буд. мехостем ки ҳар як каса ҳамин рӯзи 40 солагиш ба худо расонад. боз мехостем ки ният мекардем ки 50 солагӣ, 60 солагӣ, якчанд солагӣ, 80 солагишам боз бибинем. дидем ки манам мобайни ҳамин 40 сол якчандта устозо аз олам рихлат кардан, якчандта талабаҳое ки ҳам синфамо буданд аз ин дунё рихлат кардан, охираташон обод бошад. мондагоҳ ба ҳам вақт рӯзои нек насиб кунад. сиҳат боштон, саломат боштон. 40 лет – это очень большой срок. Я всем хочу пожелать, и учителям, которые присутствуют тут, всем пожелать здоровья, счастья, и чтобы через несколько лет мы отмечали 50-летие также. Я желаю всем удачи. мактаб даргоҳест ки ҳамсолонро якҷо ҷамъ намуда то ба охири умр онҳоро ҳаммаслаку ҳамтақдир, досту рафиқ мегардонад. дидор ширин аст, дестакон, раҳмат ба шумоён. ҳамин ҷаба омада ин саҳная зебо карда истодаготон бар. илоҳим ҳаматон умратон дароз шавад. илоҳи мака бахту саодат билетон ҳаматон. ба ин рӯзи нек, ба ин рӯзи бахт ҷашн гирифта истодаем. инҳоро шумоёнро аз самими дил табрику таҳниятҳо намуда ва ман мехоҳам ки оянда боз 10 соли оянда 50-солагии хатми мактаби рақами 33-ро бо ҳамин кошонаи зилолбахт ҷашн гирифт. ини суҳбат хатмкунандагон гуфтанд ки минбаъд ҳам солҳои оянда мехоҳанд чунин тадбирҳоро ташкил карда суҳбатҳои дӯстона ороянд. барои ин бошад дар диёри сарсабзу хуррами мо, ватани ободу озод, ӯзбекистони ҷонаҷон, самарқанди кӯҳан тамоми шароитҳо муҳайёст. ин ҳамихел гапи акнун 40 сол шудааст, соат ҳамихел кор карда истодааст, умр гузашта истодааст. дар бари 40 сол ҳамихел ягон баъзе бачаҳоро ягон бор надидагӣ бачаҳоям ҳаст. даруни 40 сол ба надида имрӯз як бора рӯпарӯ омадан, ин аз ҳаяҷон одам худашро гум карда мемонад. мана мо якум синфа рафтем 50 сол шудааст аллакай биёед ки нисфи умр гузаштааст. аз омӯзгоро гузашта рафтанд якчанд нафарашон, аз талабаҳо масалан гузаштанд. ҳамаашо ҷошон ҷаннат башавад, ояндамо дурахшон шавад, аз инам замонамо тинч шавад. ҳамин президентамо ба раҳмат, мана ҳамаи ҳамихел ташкил карда мондем. ту шаҳри шаҳриёрони Самарқанд, диёри номдорони Самарқанд. ҳазорон пир инҷо пок гашта, макони поки пирони Самарқанд. имрӯз фарзандон, набираву абирагони ин инсонҳои наҷиби Самарқанд мисли бобову бивӣ, падару модарони хеш дар ҷабҳаҳои гуногуни зиндагӣ меҳнат карда барои пешбурди соҳаҳои мухталифи ҳаёт пайваста ҷидду ҷаҳд доранд. тавре шумо дида истодед дар лаби ҳар яке аз онҳо шодиву табассуми беғубор аст. ин хатмкунандагон кӯшиданд ки дар тӯли ин солҳо ҳамеша дар хизмати халқу ватан бошанд. ҳаёти ҳар яки онҳо барои мо ҷавонон метавонад дарси ибрат бишавад. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи мо ба поён расид. мо умед дорем ки ҷавононе ки имрӯз каме ҳам бошад барномаи моро диданд, барои худ хулосае мебароранд ва мисли ана ҳамин падарҷону модарҷонҳо ҳамеша баҳри гулгулшукуфони ватани азизамон ҷумҳурии Ӯзбекистон хизмат мекунанд. саломат бошед. то барномаҳои омада истода хайр мегӯем.